Mizoram Tourism Department enkol Chamdil picnic spot thalole a enkol tu rui thu social media tarlan ania wangin Chamdil picnic spot a boatman 4 grade kelaro hlua chu a hna tangin September ni somni le pariat sangni somni le pani khan ban ania kelaro hlua chuan Twitter a thu post tu adon son lain zu a in lo thu le arui lo thu a soi Nilanjan chuan Chamdila kalchungchang September ni somni le pasari sangni somni le pani chonu dar ni vel khan Twitter ada Chamdil enkol tu arui thu te bualina tui aom lo thu te thosilen a tre thu te street light aom lo thu te dar thalang a ke thu te bed cover a that lo thu te ziakin chung thalak te chu atar langa social media sang sanga midangin an the dar zui bokani social media thu the dar wangnia ngai thein tourism director saitluanga chuan September ni somni le pariat sang ni somni le pani khan office order ati chuaka Chamdil picnic spot a boatman kelaro hlua anghet lawa thok mek chu a hna tanga ban ani thu atar langani tourism director lekha chuan kelaro hlua chuan sarkarin ti turle mo phurna ape kangte tilovin sarkar na thokte omdan turle in thunun na poisalovin zurui chungin mikhwal adon son thute a duty namun ma te a enkol thallo wangin voi tam tak ho tu ten in siam thatura an hril to thute thuoi lovin sarkar le department na sataka timual phovin mikhwal te laka akho sakle thute a chuangani kelaro hlua chu Mizoram sarkara guidelines for engagement of provisional employee angin a hna tanga bana ni thu tourism director chuan atar langani heti lai hian kelaro hlua chuan wanglai ni palai zona changin thil thleng chungchanga department ho tu ten thu anzo felo thu asoya ban kani thu ka setopa amak katin karil ru anakhop mai atiani kelaro hlua chuan Twitter a thu post tu adon son lain zuain lo thu soin zep thu chenglo zu chu ka in ve ngei thina ka duty lai chuan ka in ngai lo ka duty zo hnuaero ka in ve thin atia Twitter a post tu thlen tumin midang thleng ve anom thu le afapa thi champha voi khatna ania wangin azia alo danglam pal thei thu asoi bokani Chamdil enkol na kumsom pariat athok to ti soin kelaro hlua chuan ka thiam le phak tok chuan ka enkol vein ka ria kannu nen kanom chila pathian ni a khochunga kan luta kannu in khom zuwa kan le le ngal thin atiani kelaro hlua soidanin kumsang ni som paru khan Chamdila forest department mun ma enkol tu nen he kan nia wangin ko an nia chu bak chu ko emo warning pe kemo alatong lowani Chamdil picnic spot electric bill le enkol chebol chu kelaro hlua kuta da vek ania February sangni somni le pani khan rong hnoi that ani ba ka komo te thla kania mikhwal antam ngai lova sumlut atam theilova thataka enkol na tham sum alut me ulawani Chamdila kumsom paria chung te me boatman na anghet lawa thoktu chu amun ma ngai saklo luata thiam thu kam khat po sei theilovin ban mak ani dan le akai hnoi David sailo thu jiak mangin thlirho teang vai khwal jinten ria chilmewa Chamdil antlona chuan thosilen bed sheet jet dar thlang inen nake om thu atlo tu te chuan Twitter antar langa an soilan zeu pakhat he mun nga ka boatman chuan zu ain nia antar lan zeu chuan achunga mi zonga khian mo aphur veke mo ti turin kumsom pakwa lai lo enkol to tu chu ban anitani social media adar ta chum maya sarkar ming chiat na boatman hian mo aphura mual pho taka siam ani chuan mi pui khongai a hlot hlea boatman ti chuan longen kol tu tur niom takani lain kan tho tur omang zong thok tu le mo phur tuang main boatman hi kan chorte rengemoni Chamdil hi department bathumen kolangin soi awama fisheries forest le tourism enkol nioma soyani hetiang hi lo ni ta se fisheries le forest department lam hian staff anda vem tourism staff pakhat anghet lawa chor hi anring thup mai emni boatman hian hemizan hian zuain lo thu a soi vetlata
zu ain nge ani ti fin fiana sarkar hian ban mak turin chanchan anem Provisional Employees Association of Mizoram chuan ko ta tluk lu pui tumin ma an lamek ni nan soya sarkar evidence nei chun tur chu kan vai khwal zin twittera atarlan chia kha ani mela kan mual phona inpom tamai lova chem lova mi lula khial se lova mai phi kan tumna hian mani mai kan tibal tel zok chu ani hi Tramdil enkol tu forest lam mi pakhat chu ama hrechiang tu ten ain sak chu Tramdil anti sakani oma eiriliana ti hialin van tlangin hnunglama an soi rubok thin ni nan soi nuai chuang man do kan te chu a holam hle in an soi boka heng mi anomani chuan zon chua ban ve mai awa thawm ve Tourism Department atangin Tramdila anlot sle cotes che that nan hian Integrated Management Plan of Tramdil Wetland atangin Kumin Khan nuai som pako chuang EFNCC Department atangin pek ni nan soya an na achele in an soi bokani rong hoile komo thak chu alangsar ni main soyani Boardman suspend to Tourism Minister hian ngai tuna film mangman lovin thilati ani theya Sport Minister le kan CM hi makve deu chu thil chu anti theidun viawa soila an soi tamdun ma se tu bei viau ngai lova ain dota an chepel chunjom sat reng mai hi an chunga thil ti thei tu a chetel vm ni o ati theiani kumin chu ni som pasari mai khan District Council and Minority Affairs Minister Puar Lazirlian hawin Central Project pakhat PMJVK Noya District Council an tho tu reng chu DPR concept note reng NECS chowin an siam thei turin inrem na siam pui ani mak towa heti chung hian LADC official lam chuan an hriat pui velo ni in an soi thungani tuidam lama nuai zali somre le pariat point pakwa pathum senga phulem pha tu tur creative mind hi puraba tamak pa ni in an soi boka am venga MAP parade ground field chong tura siam mek thok tu hi Decors India ngin tarlan nima se a chevela mule shafo te chuan Aizol is to MNF wakarte athok tu zinga antel nge ya enkol tu chu creative mind tho an ni thule heng thok tu te hian ming ho naman person chu creative mind na an chung lu ti te hi adikem kan selova zona ngaila soifia a thawm ve Aizol is to bial tu in a bial chunga matric distinction a pass te lompuinan cheng sanga theu ape khi MLFan alo ni renga Asia felnan henglom mandong tu chung ko te hi an ration card xerox copy aru ka dil levek an ni ti soilan omte po hi soifia ni boxila hausa meu chakhei atanga siasi kong District Council soi chhualiau liau CM in chu saka heng nalian hi District Council tho chiani lo khol te nei that angai ti hiala soya kamrula kuta he na nuai sangli zakwaman ada mi mai chu sia ha chanchin bumi ten tu hnaya antloa anna chiat thule fur khat bak dai ani mel lo thu an soiba ka khol nei that ngai taka soi chu cement mixture aman te chu trin tlem te chona omvel nia soi anom bokani kamrula hian chimtop lama anna atran donin ENCACE te ko khomin khotlang huapin ruai alo the sakto bok aniome Mara Autonomous District Council Public Work Department siha Mizoram nga concept paper ansiam construction of Chakheitu CSC road siha district Mizoram estimate amount cheng noi sangli zakwa som pakhat le singthum sang khat Mara Autonomous District Council na concept paper ansiam poisa anpe ka hi Mizoram Sarkar PWD Department hian NTGR restricted tender at swasak mai nge anni District Council tena concept paper ansiam ve thina hi District Council te alut mai thina he concept paper hemi sanction hi he kong lenga tur hi engwanga Mizoram PWD hian restricted tender ti sakta mai nge anni ti ka zo bele sang torin PWD sang tu chief minister jom tak pojorom thanga kan some Chakheitu CSC road kha
CRF fanamia a na hi tilman mo thak te tin MORTA China Government of India dudarangin CPWD Works Manual Chanchana restricted tender hi siamania PWD kuta dani chan le PWD District Council kuta dani lo chanchu MORTA chin anrem ti lo wang ani atam tham sia hetiang nalian pui District Council kuta da ka MORTA chin anrem ti lo wang PWD kuta da PWD kan ngun taka nenina restricted tenderin tila he yetha e antia achanchu solai so ramri bulania athok tu turpo kha tunang buai kara pechuan anaranina an tho chak vak lo te nia athok ataka thok thei tur te po en chunga kalpu yanga ya chu vaneng policy tuna reivak lova anna hi thoa chan thei turin malak ani dekha an chan na ni in a phal lo atina kopia kha khong etakin nakina season zo lam pamin pe thegam le o ti kha han zo bel ramani e tina reng reng in heta ini point kan rem tilo achan chu District Council ina kong vaibil chetil man siam na tur engineer power kha an nei lovani chu ven khami kha pek te ni lo rim rim heta tang point oh kha district council in an manin an ram ma mo kha concept paper an in siam ve a an va deal ve ni a helai tang chon counter sign cho bakha state government in ati ni a district council in an mani a in deal ve leo ni a helai tang lo phalo ngot theng do ni state suman state ta ni lawa district council in a mai na va deal ve tinang kan hun lai district council kan nom ve lai ang pon central NLCPR nuaya te le tribal ministry te po kan deal state government in min recommend a tin ngani counter sign ngai to min sign saka tha poisa kha lo chuan district council a pe kan mai china kan phal lo tingo ta kha state government deal policy lawa PWD kaltanga khang khati ania achan chu District Council chuan an juk deal nge ya ataka su chuan ka state puina ania tin vaibil chetil tam man kong siam kha District Council ina in technical capability khan tuna chona te ata theilo rim rimani chu wangin na hi heta yan kan soidu chu department chen khat SDO nei chin chautin anuai til tam man thongu ta kha arem lafa chu wangin hetiang hian hemi chin hian thok turani ti hi PWD manuala le thil danga po omsavika hei poi kan bo chelu tuk de le department danga po chu wangin khatianga tia kha a fel lo theya chu wangin hei hi state PWD restricted tenderin chu po solai chu a klema a sensitive awangin uluk taka athok tu turte po thana ti anga ya chu wanga ti ani Doctor lo na turom lo tin kha mi kha district council te kutarem kan ti lo ni chon concept paper an siam lai khan state PWD khan counter sign kha lo ti sak lo mai la hi chu in thune in ti thelo chin ni ya kan ti sak thelo chu ke manin ma kan lang tal ti sak se an badil chuak te lo pom sul sak ta kha chu dik chi lo ni a fia via wasin ama lo ti fu lo de po tun jun uluk jogin kan ti tonga ti a ama mi hangai lo sai ngot ti to meng yang oh hetianga chom bok hop boka kannan laya zunam khesa mi eison na thangkhal lian an lo man to cha sak mok mai hi chu affair chia lo khop mai dua ma min me veng vak lawa in hai vur tur hian hoi sen angai viau arinoma hetiang konga doi jep tlat mi sing hi Mizoram in kanmamo anisi namdang tourist in Tramdil atlo chuma athilton duam lo tak social media aron posa anu loka tourism department lamhalak na kan mungal Tramdil en kol tu pukela ro hlua boardman provisional employee chu banania thu chuaina tarlan danin pukela ro hlua hian sarkarin ti turle mo phurna pe kangte tilovin zurui chungin mikhwala dong songa a duty na man ruate en kol thatlo wangin voi tam takin siam thatura an hril hnuwa sarkar le department timual phovin mikhwal laka akhosak le wangin an ban ni in an soi
PhD Scholars Departmental Biology and Herpetology Lab Department of Zoology MZU te chuan pro tia thlawang hi ron havin an na tho awanga chamdila voi tam tak kal thinin an kalapianga pro te fel ziale mikhwal alom thiam ziate ama chuwa khatiang na athok thei mak an ti ziate hello chian en kola lo ziate kumupa to lamin kumsom pakwa lai lo tho nuwa in soi fiana hun po pe melowa ban ania wanga minhoi hnung jok te chunga sarkar action lockdown mak an ti zia social media an ran post ve bokani ke chuan pukela ro hlua boardman 4th grade professional employee pion po ni lo boardman le ngal anghet lawa kumsom pakwa zet he tam dil hi khohar taka lowen kola in soi fiana hun po pelowa ban ani chungchanga hian soi zui ve ka tum lem lawa ka soi du jok chu tourist te laka kanmol phothin zia hiani mana langnaw lam mi Mizoram ron chuan te ka hroi kwal hrep nuwa kan thil ton za thlak tak tak ka ti te kalawaw chua pui towa tourist spota kan hun le ma te maintenance amlo lutuk le abal zia te mikhwal te entir kangam lo te po om thu te ani deuh ber hetam dil thil thanga po hian namdang mikhwal khan aronaw chua pui chu ain kol tu zuri te street light om lo te bathroom ma tuyom lo te thosilen pop te dar thlang ke te bed cover thler te athlang nen aron post mi amai then khathi chu kher te kar fel tok lo chu om ve nge ina lang chuti rual chuan namdang mi khwal po hian maintenance om lo lu tu ka mu khan mak atia aron post riap mai khania khatu post wang khan en kol tu kan ban ngala thosilen le mutbu thler po thak ngalin dar thlang ke le street light chete po chu kan thak nga lang chumo ben har hi kan ngai thin Mizoram hian namdang khwal kan la nei deuh deuh don kan tourist spot te changtlung zo ka siam ngai ala tam mai kan nei sa po hetianga en kol na thanen kanum zui zel lo chuan kan lamual pho zau don ani kan tourist spot te hi en kol na chu mi mal hne na kum khal zelata nemo parking fee mi mal hne na contract ga pe ya kan khonang hian tourist spot kan nei na hun te po en kol du te hne na pek thin ni ta sela a fine le moina po sarkar mi chhorngot ai chuan anuluk zo kanga kanmol pho lo zo kin karing ani